Ассалому алайкум, ҳамватанони азиз, хуш омадед ба канали мо. дӯстони азиз, дар влоги имрӯза ду рӯзи моро ба шумо навор кардам. Марҳамат бо мо бошед. ба шумо тамошои бо фароғат хоҳонам. ана дар ин ҷо кӯдаконро аз детсад гирифтам ва ба хона мемонам ва баъд ба маҷлис ба мактаби Настя ва Алёня меравам. хоҳарони азиз, боз хоҳиш кардед ки ба шумо дар бораи кӯдакони приёмнӣ маълумот диҳам, яъне чӣ хел кӯдакро ба оила гирифтан мумкин аст. агар шумо хоҳиши кӯдак гирифтан дошта бошед, аввал ба орган опека меравед, дар он ҷо ниятатонро мефаҳмонед ва ба шумо направления медиҳанд барои гузаштани медосмотр. медосмотрро мегузаред ва аз МФЦ справка мебиёред ки судимость надоред. номи справка о несудимости. вақте ки ҳамин ҳуҷҷатҳоро мебиёред ба органи опека, баъд ба шумо иҷозат медиҳанд барои гирифтани кӯдак ва баъд шароити хонатонро мебинанд, ҳуҷҷатҳои хонаро мебинанд. боз як хоҳар пурсиданд ки агар хонаи сиёмӣ дошта бошед, медиҳанд кӯдакро ё намедиҳанд, фаҳмонам. агар хонаи сиёмӣ дошта бошед, албатта мувофиқи қонун мумкин кӯдак гирифтан, лекин бисёр вақт иҷозат намедиҳанд, намедонам барои чӣ. то соли 2020 ҳамин хел қонун буд ки дар як оила метавонед 7 кӯдакро гиред, 7 кӯдаки приёмиро ба як оила гиред ва тарбия кунед. лекин соли 2021 қонуни нав баромад ки аз 3 зиёд кӯдак гирифтан мумкин нест. боз савол буд ки модари танҳо метавонад кӯдак гирифтан ё не. албатта модари танҳо ҳам метавонад кӯдак гирифтан. вақте ки ҳуҷҷатҳои шуморо адобрит мекунанд, яъне иҷозат медиҳанд барои кӯдак гирифтан, кӯдакро ба оила мегиред ва дар ҳамин ҷо проверкаю тафтишҳо тамом намешаванд. дӯстони азиз, баръакс проверка аз нав сар мешавад, яъне аз мактаб ҳар моҳ як бори тафтиш мебиёяд, аз органи опеки, аз соцзащита, ҳатто то холодильнику продуктаҳоятонро тафтиш мекунанд. бо кӯдакон психологҳо суҳбат мегузаронанд, муҳити хонаро мефаҳманд ки дар чӣ хел шароит кӯдако калон шуда истодаанд. ана ҳамин хел дӯстони азиз. ана ба мактаби Настя ҳам омадам. соли хониш сар шуд. акнун маҷлис дар 3 моҳ як бор мешавад, маҷлиси падару модарон. ҳозир соати 6 дар мактаби Настя маҷлис ва соати 7 ба мактаби Лёня меравам. дар ин ҷо дӯстони азиз, ҳамроҳи Малика ва Настя ба меҳмонӣ омадем ба хонаи хоҳарам. ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلبي خير المرسلين، في العلم فاقت علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك الله حب من يحبه، فصرت حب الناس لقلوب المسلمين. بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله.
مصطفى مصطفى من баъд дӯстон аз валберис лаган заказ кардам ва барои нон мондан хлебница. ҳаҷми ин лаганд 42 сантиметр аст. нархаш 750 рубл. хлебница бошад 540 рубл. дӯстони азиз, ана дар ин ҷо субҳи рӯзи истироҳатӣ ҳама кӯдакон дар хона буданд. субҳона тайёр мекунем. субҳонаи мо имрӯз каша мешавад бо тостери гарм. марҳамат, бо мо бошед. بچگیم به کسو تنها گذشت، با درو با خوش چینی ها گذشت. بچگیم به کسو تنها گذشت، با درو با خوش چینی ها گذشت. دامنش از خوش پور از دامنی صحرا گذشت. دامنش از خوش پور از دامنی صحرا گذشت. در سری سنگ همه روز انتظار می شمردم ترنه ها رو هر بهار. در سری سنگ همه روز انتظار می شمردم ترنه ها رو هر بهار. بچگیم با قطار ترنه ها یک جا گذشت. Всем пока! ز درگه الهی چو هدیه رسیدی، بر روزگار مادر خوشبختی آفریدی. ز درگه الهی چو هدیه رسیدی، بر روزگار مادر خوشبختی آفریدی. خوابت پر از فسانه ای نور چشم مادر، ای بهترین نشانه تو جان جانی مادر. مادر برات بمیره قربانی خوام بنازم، خواهم همیشه بینم خندان و سرفرازم. ана дар ин ҷо дӯстони азиз хонаҳоро ҳамроҳи малика пилисоз кардем. акнун посудаҳоро мешӯем ва баъд выпечка мепазем.
خمیری випечкае ки мо тайёр мекунем беҳад осон аст. ба монанди хамири булочка мешавад. ба ҷои дрожжа сода меандозем. Содаро бо уксус гасит мекунем ва баъд хамирро пас аз 30 дақиқа месозем ва дар равған бирён мекунем. شاد روی زندگی از فیض و احسان پدر، نور باران عالمه از نوری رحمان پدر، پند و اندرز پدر باشد چراغی رهنما. بینگرم بر زیر پایم من با چشمان پدر، بینگرم بر زیر پا. ана дар ин ҷо дӯстон мастова мепазем. бо гӯшти мурғ то пухтани мастова випечкаро тайёр мекунем. شاد روی زندگی از فیض و احسان پدر، نور باران عالمه از نوری رحمان پدر، پند و اندرز پدر باشد چراغی رهنما. بینگرم بر زیر پایم من با چشمان پدر، بینگرم بر زیر پایم من با چشمان پدر. گرچی پادشاهی مصر شد، یوسفی گم گشت گرچی پادشاهی مصر شد. بود دایم تشنه رفتن به کنعان پدر، خاطرم در هیچ جای فکری آرامی نکرد. جنت المأوای من یک کنج ایوان پدر، جنت المأوای من یک کنج ایوان پدر. لشکری اسکندر از سختی رها کرد، پیر لشکری اسکندر از سختی رها. کاش باشم نیزم ره من به فرمان پدر، تمکینو سالاریش
سرجمی و سامان ما، خاطری جمعی جهانه روی خندان پدر، خاطری جمعی جهانه